kit lok me yu a wan wa yu chabit mo karni tim biyacara mo yu tutwal Uganda in makilwonye ni Aponye gamme heho nye tek manak runyo kone ichambi chen mo karni yu a wan nyo accident kumberi kitika wachin Lucat Omyero Gupwony nyo gunen la nen la bol ki bot lieli Aponye moto legal yele obedi kat rubaga cathedral la wone kitika wachin kebe kana kuma kebe yoko come cabe dirne but la biyacara mo yok manye Aponye eno menena chele eno ne uyu ana karma chako ngekera Aponye karme corona maki birka poko kere muranga ke onga iken ori padano maki wache chantie tutwali muranga ke onga maki birka poko nene no nyira ye furo liele la biyacara mo yok mano pet distributing muranga ki mchele Uganda ke kan eta wai lobo wa South Sudan wa Kenya wang the fu mo yuek atamane arangeye in the early days as a biyacara ke benong ber ni a very feel ka reporting stories king ogni na mar nong ne associations mo ma pat chalo kasita gi king ogni but also kita woji go de change yo yan jima chalo skar gi ne keno kana wach wele ta pm amaro cheroka welo jemi ya Aponye house kama mega standard tie kaiti old tax park tuan grofa wona mamalo erone polkara atimo shopping no ki ot Kenya yene mar shopping ki kono amar shopping ki kono ikara mi covid madanta ka wo mate ko tole covid ke o intinde runabout meti lunga tung pen anero mol mo ko yibo o mo ling futti na nyen be futti ma nyen ki yubene kar mi covid ke choy bene Aponye house ci don aberu ka panyo link eta niang la chen ben ni kar ot en no mege ento gien ma mero kwanyo ne ki fony ma ke miyo nyoma le papario kar kwede i kar mi miyo lega para wache ko wi loboni tum gi jemi weng i wi loboni tum chien ne romotum ko ne romotum ento kitma ini ko kwede ene day ne bidong look at it. It's not how much money you have, but how you lived your life. How you live your life. Chi, o mete kun wanya ne kalo tino pa Aponye mudongi. Go nero limpa wegigi, chalo gena perta. Then that will also come to an end. Er kako nero nying wegigi mabe, kitiche mabe, maguti muti you. Go mete ki holding his legacy. Chi kuopa wegigi bibero matwal. PM no ki nero deyu ne ki kuone ikum lutiro ne ki ngoma eno timo ki jima eno timo. Dong lutiro ma mega mi ruti matek mine ane gen ge protecting legacy pa wegi gi ento tij matek mano gi bedo ke waro sorry pat mengole mabe lieli Aponye an fonyma anero dit ke kome nyoy ko ma eno tim anero new vision of publishing story nena nencha ni ngat mabe po kwana ma dit ge klabero P7 meno nyuti ni dir mu kene premier be ni cha kene cheri ye gangkwan teaching your teach matek nyo kwire pa teach nyo discipline romo teri kama bo loyo chao kene cher ka kwano gen mo mano mire ni pereye Aponye beri ken lo biyacara ma Uganda ma mio inspiration ma dit kunyoni watiki na lo biyacara ma nywele Uganda ma gitika kati wajal ma owning capital supermarkets ne bana tia nywele ma Uganda an pola ka neno supermarket ma Uganda na ye owning mira cher kono where me contribution appearing in China in the doctor bought annually Uganda money. So give me your inspiration, give me your phone your ball ma yin meti wako kuna ramane kajalo temo gena kuman an bene aramati biyacara na be don rombe dit nyo beje wai pangat ini. Jo matika chako biyacara madon Uganda gitie legacy mi munyi kwa ni legacy la nyot mabeni wano nero ki bodgi ana tiki principle moma tika wanyini kani ki wanyini ki tika promoting buy Uganda build Uganda atiki namba chiel ikene strictly I will give supermarket and I will supermarket mati owned by local people taka donyi supermarket mo anorong penyawe I will give mo no will not loy weng tika na chia shopping madong at least I had about 100, 200 gini. Abo ilagi mommy alivaria karo. Ene penyor ne pachar ka wilo nyo apoka tima duong. Ati wajini amaro lifting jo mati chokwedwa
joma mini wa deyo joma mini wa to reflect wa ane ken keno kana bere wachini ke nero joma go chao eni go chao kini piem pul la joma nero go lonyo en lony makwa ilonya nywani. It's not about education kite waje kwerni penide kwana take degree apa konyo in ya ni akwano ana kwano konyo in eto ko oy ko ma chenjwini wala kin gang ma pokwana mer gana chel amero chene in ke kwani bet kwere kono gina perte wa mer chene o we kumbeti ko ma kumbeti Uganda ni. It is not about education. Kwan pera tek ba wani dano kwan wa ngata pokwan te ga yelni wa la teno kwan eto nge atini kirika la teno kwan ka pokwano gina dike konye maka skills mon no pore menene I aki chan e Uganda ni furi be la chan gena pera te ko nyore ni mire nge ping e bed ki gena le mo lo ni discipline resilience keep consistency pange ka be kerabe gonya kere kile ba chule ento jim ena yibu tera nyim la chao kene wa riak meti kere so karibene jo ken waji karibene pe riak kotwal ento tike gena kiloni discipline wa me dog teach tiara tie dok bene pay giving up itigi diru da cho ititem en teacher chel en pe chayo bene pe weko consistency teri kama bo makola dit Aponye ma ba kuona cha ko ron cabit mo karane ubede kere po kwana ma dit tutwal ento bedo la biyacara ma dit ma kumbere kitika wache ne waramo to chat ma duong romo neno fony ma gromo fony ne kit konyo kit yo me biyacara ma mege oda ko chinen lok mo kana matika kate kumbeda bide kitika wache dano maguno awana me guri kumbeti I cabira chele kanti o aye mia ngwen ki piera ngwen we biero I cabit acel pat ikena eno ne magoto ne tie piera bichel we biero maguno awana marach tie mia rio ki piera dek we bich kidong mapego wana ne marach tie piera biero we biero eni na mala mal pola kara wache ne awana me guri nyo accident bere itumwaga mano danti weta camping me chero karama you're traveling up country and in his mid-year part ngoma tikila wana ma dieto twali just in 1 week 447 cases duong atamane la local police was very clear. A report mamegi one kiti wayne dante kan waj maraj ki motaka overspeeding mi ario ingwejo you want to overtaking ene mire ngweje kat ngar monati nyiminio we nyoto gini ini ngeyo ngwej in the process itika ngwej matek itika ngwej mapeti kan yang category ti kwede ngare moni bino tuara kumi ogoy wonne ko wo mi adek o wache dano tika tich kichim manoge tika ngwej ki motaka iti ngwej speed maraj iti chim manok kero 1 minute off the road pata ne cha isane mai wa cha kalem wori ne atero ne fina kila mera I gene party paloteno moni so don wadu late kene cha bija bichel gene pat what I traffic jam pinti late by on a Sunday night ka bebe don ti biena bichela bier gene piano I party paloteno late jan mati duwe matakane ti duwe ne wai wena pe ka parne re speed duwa speed o kama ndo traffic light chung tie mere chi memo ti go mere chi mama gate steering ko ngar moro bien ke angej mano me ramo overtaking you ramo gene ramming over in. Now that's the problem. PM teach kichim metika doe mataka is what we call distracted driving. Ne ini ro mete gam SMS mon makichwele ni ento ibi tawma pe neno piem ngata dano mati yo duong in keniko dano duong every road user needs to be respected matika ngwache wheelchair matika wat kitiene matika ngwache piri matika ngwache kilela in metika ngwache kimotaka ni ko tika ngwache kimotaka makini dano miro ware yo speed governors we poke armo en ma traffic police go kele local speed governors kam speed governor pem taka ni pay ngwache to wale don taxis no passenger vans. Why it happened like that? And it became a business. And Uganda kagi mono da biyacara, lo tela ne berutie, lo lonye ne berutie, jamamer no ye profit berutie. Ento kumbedi wamer waji down ne it's a responsibility. In Anari, I've taken almost I think 4 years per year taxi. So I don't know anything in a taxi. Like 4 years. I'm either on a border, I'm either on an Uber or I am driving.
At the end of the day, public passenger van de guni chalo taxis ki ngogni gin ma ero ka te chero guluma mo no mira chere abin wajo ke pere onyo achera ero badge ka no badge pe ema pa chero ka there is no exclusion whether we man any report mukarine bili beti wachi borders are to blame, motorcycles are to blame, piana gena causing confusion bedong maloyo where joti do mtaka getting messed up the ludo taxis no and buses begiti here in and buses colliding madung yogulu you kamo kanane so any affects all users kiti watching magoto piero yo bichedi chabira ched ben a pedestrians so perama wachi pian petu ki passenger van maybe you're excluded even boda me ring ye and be get door kid and one and na ti behind you but and there ki door ki away par jona tingo pe jok ngara di door ki ko and ati wachini there are instances where you have control ini watch wa mbeni in ki beri boda take beri ni tap watch speed kendeza speed that is control over your life tima ini beri my take control and tima ini you are everything in it ket kong ni ini driver ini ati charugulu ane a driver ane a controller ane gimone can there's that temptation ni ati can let me do it like this that is the assumption matter way